Kaixo guztioi, mila esker herrira mugimenduak antolatu duen Goazen plazara ekimenean parte hartzeagatik. Plazak, elkargune, jaigune eta aldaketak abiarazteko gune izan dira historian zehar. Mundu osoko plazetan, jendarte ezberdinen aldarriak, sarri, oinarrizko eskubideen aldeko aldarriak oso presente egon dira beti. Gaurkoan, Euskal Herriko 200 plazetan mobilizazioak deitu ditu herrirak, euskal presoen giza eskubideen errespetua eskatuz. Son cada vez más las voces que piden el final de la política penitenciaria, que se aplica a las y los presos vascos y que se den pasos para que la política penitenciaria pase a claves de resolución. En este sentido, cabe destacar el enorme apoyo con el que ha contado la iniciativa Goazen plazara. Entre ellos, la mayoría sindical, un amplio y plural espectro del mundo de la política, personalidades de todos los campos de la sociedad, sin olvidar las adhesiones llegadas desde el ámbito internacional. Por tanto, seguimos sumando fuerzas, cada vez más plurales, para que las demandas de la mayoría de la sociedad se conviertan en pasos reales por parte de los gobiernos. A día de hoy, los gobiernos no están a la altura de las nuevas oportunidades abiertas para construir la paz. Han realizado diversos movimientos, pero no han dado el paso necesario para encarar la solución y la paz, dejar a un lado la vulneración de los derechos humanos. Euskal Herriak egon dueto, indarra daukagu nahi dena lortzeko, plaza bete ditu guztienak ustutzeko, euskal preso guztiak etxera etortzeko. Honen bestez, gaixotasun larriak dituzten presoen askatasuna eskatzen dugu. Egoera bereziki larriak dira, ondorio atzeraezinak izan ditzazketenak. Minbizia edo gaixotasun psikologiko larriak dituzten presoak espetxean mantentzea ez da gizabidezkoa. Eta euskal jendartearen gehiengo zabal batek behin betiko finkatu nahi duen aro berriari traba nabarmena egiten dio. Berriki, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak argi berdea eman dio bizi osorako zigorraren aplikazioari. Kondena beteta duten presoei 5, 8 edo 10 urtetako kartzela zigor gehigarria ezartzeko aukera legeztatu da. Erabaki honek berme juridikoa eman dio erabaki politiko bati. Gurean, gure herrian, hemen muturreko adibide bi ditugularik, Urkizu eta Zabala. Sakabanaketak presoen eskubideak ez ezik, euren ingurune afektibo eta sozial osoaren eskubideak urratzen ditu. Urtero, milaka eta milaka euskal herritarrek arrisku nabarmena pairatu behar izaten dute sakabanaketa dela eta. Legearen bidez eta borondate politikoa medio berehala aldatu litekeen salbuespeneko neurria da sakabanaketa. Es hora de dar pasos en la dirección que señala una amplia mayoría de la sociedad vasca y cambiar la política penitenciaria vigente. Las medidas de excepción que se aplican a las y los presos políticos vascos, al igual que se construyeron mediante decisiones políticas, deben de ser desactivadas para así abrir de par en par las puertas a la normalización y la paz. Queremos un escenario sin vulneraciones de derechos, una realidad en la que todos los derechos humanos sean respetados. Por ello, consideramos imprescindible que la política penitenciaria pase a claves de resolución. Somos conscientes de que, sin lugar a dudas, respetar los derechos humanos de los presos y presas supondrá un enorme avance hacia la solución. Y es lo que pedimos a los gobiernos, que den pasos en ese sentido. Bide horretan, gaur plazetan egin dugun gisara, kaleak betetzen jarraitu beharko dugu.
Euskal jendartearen ekarpena, implikazioa, bakoitza bere ahalmenaren arabera, konpromisoa eta elkarlana ezinbestekoak izango dira aro berriari leihoak zabaldu eta aurki utzi gabeko Euskal Herria ezagutzeko. Besterik gabe, eskerrik asko guztioi, eta lortuko dugu! Bye.